Živo, doktor! Živo! Bliže Goga, bliže Goga! Bliže! Zase ručimo! Živo, živo! Pusti ga, no! Ne vidiš! Žogo, mali! Ima 7! Bravo! Evo, korak! Ja, igraj! Ja, idi! Ne može primat! Ne može primat!
Position! Helen! Right position! Ali druge žoge! Pusti! Ali ne gasku, druge žoge! Ajde štuki! Dođi Meka po loptu, dođi Meka! Idi! Drži Ringo! To je Pedro!
sasvim. Levo, Niki, uđi, levo, Niki. Drži unutra, uđi unutra. Pridi više. Govori, komunikacija! Može sad, ajde Niki, ajde! Linija! Moramo čitati igru!
Sve ovo pride za tega, ker veš na pol duel. Neka! Pazi tu na kontru, s te strane. Doga! Koncentracija, Žino! Vođa! Korner, kao korner. I ovo je še tretja tekla da ga ni tam gdje mora biti.
Niki, pušta! Ništa, ništa!
Niki! Levo, praviše, levo, Niki. Šeo, krenu. Aj, čekaj, brzo, čuško, ajde. Tomaš, levo naš! Dobar, Štuker, dobar. Ajmo, Niki. Tanta da ima prostora u blok, ovaj ne zapira sklop. Drži žoga. Keep the ball! Pressure! Tako, nema stilo! Gledajno stilo! Niki! Rega! Devan je sam cijelo vrijeme. Sam cijelo vrijeme ovaj crni tamo ne zapravo. Sam se bravo! Ne faula! Bravo! Bravo, let's go! Bravo, Brega! Ajde, Štuker! Ajmo, Niki! Vedi! Ajmo, Štuker na prav! Bravo, Štuki! Bravo, Smer!
Tomi! Boki su već čas, prostite, igrač vaš špica! Na bok! Ajde! Go! Bravo! Ajde više, Dejan! Krene! Ne, pusti! Hej, ne stišaj! Imaš i šikne kaj! Lesi! Gregana stopera! Koncentracija! Right. Just stay there. Not straight. Left. Pass it over. Skok sve! Shoot! Postavi se! Ajde, postavi se! Lesi, Igor, lesi! Beljo! Lesi! Slovi leđa! Prve! Second! Skači! Bravo! Igra! Ja, druga! Grega! Bravo! Meka! Meka, sam! Ajde! Lesi ga štuks! Bravo! Ajmo Niki za primo, Niki! Marko! Tomi jednostavno, Tomi! Yes,
Niki 7 minuta enostavno, Jan! Rumeni karton v gostujoči zasedbi, prejel ga je igralec številko 16, Sven Opačič. Marko, stanaj ven, Marko! Last 5 minutes, leave the ball! Take ball! Last man! Last ball!
Marco! Marco! Hey guys, second ball, hey! Marco! Daj mu ovaj sa Brancom! Chris, good, ajde, together! Daj, second right side! Marko! Ovdje na levo dvoje! Neki! Štuker! Second ball! Second ball! Sazi, Dajte, kakav Peter! Lesen, daj, go, go! Prva Grega! Rumeni karton pri gostih, Grega Ovijač. Let's go! Let's go! Ne, zakaj se smo da ti ko žoga gre u aut? Pohvali, molim. Sve desno! Još! Daj, let's go! Attack the ball! Bravo! Gol! Ajmo, sve! Stacija! Živo natrag! Raspred! Desi! Stani tu! Gol! Gorica! U izdihljajih prvega polčasa strelec Kevin Dalmeida!
Lazio! Rumeni karton pri gostih, Jakob Štukelj. Let's go!
Drži liniju, Pazi prostor za svoj krtov. Če se odbije, ja. Dječji noći se odbije.
Menjava v ekipi Krškega iz igre Jakob Štukelj v igro Fran Penezič. Ena proti ena, Fran Penezič. Vi koji igrali smo nogomet, kad zajaučeš tim, ti ništa ne budete sve. Kad te boli noga, ne možeš udahnuti zrak. Rumeni karton, Abdul Ndoye.
Nije mu ništa Brasilac. Brasilac je malo nije. Šefe! Malo često. Duka! Sine za 15. Dobro! Rekli da je svi u čistu. Da je svi u plešu. Kapi! Kapi! Menjava v domačih vrstah iz igre Tijen Goga in Armin Hodžić. Na mesto njiju Luka Balenca in Andrija Drljo. Zadej! 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 Pazi leva noga većinom, a zdaj! Gabi, što boš na ovom svijetu? Okačiš se sad tamo, pa... Viki, kako? Viki! What's up, Viki? Ah? Tell me! Ah? Viki! Treneru! Ostavi 2, 3, 1. Sve! Tebi! 3, sve! 4, 1 do tebe odživljaš! Ajmo, ajmo! Ah? Idem traj! Gabi, nastavi malo zagrijevanje, par minuta, još da vidimo šta će. Ajde, mali, ne da ljubi zagrijevanje. Ej, Deljo! Bravo, Tadej! Idi! Francis! Ja! Šiga, gremo na ogrevanje, Šiga. Idi! Jani stranu, stranu! Če dajamo kartone za sve i ovaj karton. Ništa! A ne ništa! Ništa, vemo! Metalna akcija, skuta će! Pauli karton! Krenimo to! Tišina penala, niti! Linija! Slušaj me! Ajde me!
Go, space, space! Gabi, jak smo se dogovorili, Gabi? Gabi, prva dva kontakta nego pozitivno. Stavi svoj, kratki, normalni pas, kako. Ajmo, namjesto, reši motor, namjesto. Damjan, change, šljavaj. Damjan! Let's go! Ajmo, Ali. Ja jednostavno, sliši. Koga vidiš, igraš s njim. Ej, ajde, nemamo. Ajde. Glava. Sve. Ostavljaj ga. Bravo, Riki. Menjava pri gostih iz igre Carvano Enrique u igro Gabriel Bačan. Dajte mu lep, takoj, masaža, reši. Ajmo, srika. Notu malo teke liga, takoj.
Okay, okay. Cross the middle. Cross the middle. Dobar bijeg, mali Gabriel. Ide ovdje levo. Go, go! Bravo! Ajde, go! Bravo, bravo! Menjavamo ekipi Gorice, iz igre Sebastian Lesjak, na mjesto njega Alessandro Comita. Šutiraj, bre! Visoki se ti rekao, bre! Otvori, svoja desna. A desna, desna. Ej, gol, stav! Grnjo! Vidim u pored, Grnjo! Grnjo!
Levo! Blica, levo! Levo! Še ena menjava pri Gorici, iz igre Alessandro Ahmetaj, namesto njega Tim Matavš. Ja moram ovo ispaufati, uzeti kašan faul, najveći kremo. Ajmo na 5-4-1. Dvojna menjava v ekipi Krškega, iz igre Sven Opačić in Abdu Ndoje. V igro Patrik Veselić in Žiga Ribič. Marko! Marko! Zadnji pet! Marko!
Žiga! Kad je skok, montaža direktno, man to man! Idemo za izdele! Ej, brat! Ej, tamo je gar, ej, pusti! Ej, ne više ti! Ver! Niste! Nema diže se pena! Idi, pena, igrače! Znači na njega! Ajde, bravo! Ajde, van, piš, udari! Ja, idem, van! Ti, moraš! Ide, napadaj! Bravo, ajde! Diže! Diže! Goli! Ovdje vidim, prospekt! Bravo, Branda! Ajmo, Žiga! Mačuku. Nekaj Gavi je vzal, pa da ne mora pravi. Kako ne mora gola na tebe? Najbolja sam. Marto! 3 minuta pa Danska gole! Tomi! Evo stanje, Tomi! Ajde, ajde! Hvala, hvala! Hvala, Tomi! Ajmo, Žiga! Peneza, second ball!
Vamos, obrigado. Lakše se vidi, lakše se. Ovako ide, to je metak. To je metak. Bravo, še dan.